Menim say ene anwumre no nsia kase ebo no yentumi mfa amre office commentary bekoso ti yekora no ebia na yasori enkonyamu entem ene akosia ajewa kodie watin PC abetrase ene mi bo nwumu yi no me hu se ono ahu se nwumu yi no ene na brabo abihia pepepepepepepepe first no said no situm rika no enantia asesa kire say next time hu panyina obeje ne bag we ase no pese oh my me yes yeah fancy ade we wa ni ponya yi we are pressure ndina afide kra de usi ade de kra me e ade asemo ade that's what some ko no mi ngo ni na me oh wonderful I was here now me ba cho ni mom ti say oh nyame adum the ready ase and I want you back no oh say hey case na you hu cause you feel normal unim and baby a your person the fun ya some say uhia odo wow yeah we bema we oba so uhia lover what they frame nice one Sompa and then no and I want to say obi a one choice oh yes so eti o man hu say Tofi mi hia odo type be na uhia ka kire bia na odi no peritintin simple ana titia nti ene I want to back na ho na dey fa eti on say na pressure wo line so eti be ba cho wo betimi adi kan free producer o free producer no aka chen say me ba cho mi hia odo simple ye obi wo ho a akosia adi say wo betimi aka kire obi o ana bi kura wo hu obi wo yada no so ntumi nka ya samu wo ka kire ya be yes adwuma na ma nice one aji say nyame mpene so eza ade bi nyame president mi jinjim ni sa o uchichim ni sa no ja de ma wa wanka sa ko bebu akausim eti number na 0244 80 9641 0244 80 9641 obetimi afre producer asisi a ofre minister no waka chen say bro mi hia odo na wa kire type a ope ye ne obebo nkomo nti we be ma we akonya ara akosia sa type no ene na obetinsem sa okay we asin so toda niam ni bi wo ho a e wo se nia wo pen wani pani we you know e wo se odi akire o oh yes se nya bia na wo so fa na sa nti se e bia o choice no eye oba akokwa ehia pa se o fa kokko wati aki bi so no mo a se de wati aki oba akokko san woto we yala ye ada na dem be ko bon sam jam profession ka ho ana Davi me de odo asem de enye professional asem okay odo de na se obetu obi do obi because what radio so oh we no ho se enti ne se kire wo type a wo pe okay anti wo de ema wo feel sese no ene de wo ho okay unu bia ono owie university ne oboni ne prof ayi na so ko fa no a wonya asem wa fa ka so bia ne ware no ho pa to fe dia wo kan e wom enye obi a ne wa no sure sa me ba ko sia se ono pe be ma osonwa oh yes ene wanya ne de simple dia ko sia no ano no oh eno ano no dia o yare a on ha hu bia ni no aso wo tam wo o se bi de me antro bi na be ko wo so bi an kan de na me ka me dia na mama kwan se kasa oh asema nkomo aye die na nuru ho na se bi na manu akoyi me wa no di wo pe de obetima tam o oh yes I no so kan so obi e kan de o se de ye ne o han yesu tumi kan de eduru am hesa mbetimi aka okay I was here for
no nai apa ho simadu na de na che se suahunu bre na aso hya no nso comfort extra comfort yanchia si oni ne workers Menim si we de mia me di mani akwako feed gadochi ahaya ne ye no nice one comfort oh don what the hati sakane no na enim o there be nan kan no kra to fi obitimi da mattress so obehwere no ase ye kwobo na no and they say bibi atwam simple ye kwa no comfort extra comfort perfect simple obanu koskua and also was sizes sure eti pano said ye suntie bia no and opekura no a de ebetimi ama omo de no kra aye different ni say ebia mpano size na ebia 52 a wo pese de 70 a kora na omo kodi nkomo titia o metwa ni neat di ama kama and enya de o da sonso ama o da ye na amo dabi esa comfort de dabi tisio anwure no wo ne utim no ye chia omo ena omo branding nso neat yes eti awusiafo ye kanfo de ama wo omo da roma ena ye di suahunu ene na menim titro I want you back ebrel oba no ene o kire o type a mattress are na bakọ akoto so no eno so ye factor pa eno so ye factor pa comfort so nye comfort ango pa bi dabi ebe we no abu anya ye oba bi kura comfort no kura o da so a o so da ye foforo sure no hia so aha agozi ye go e na fasu ye hunu bre mi I was a for church amonansu biem and I want you back send ye din kan ya kan no and ye be din komo e be bon komo nso so na enwoma ya to ne din owu safoa ene ye ne animu de e de ba ne wi a na I want you back no anka sanka so Sompa 3.1 na ya hwe sane enuma besi bi akọ yanka ye ho enkwakurom oman hina wo ho no mu dwa oboye na omanfo no mo ye se won mu suesu adwene kwan ye omafa so a wo metu owu ase no enuma nyina atwa ko wie se ewo se oman hina no wankasa kọ na ade enti edana na dwene wa no mo ya amamara ne amane egunsa Emma na chochora mantwa wo ye oman hene wo enkwakurum Sompa 3.1 esi mu pam se wo kọ no akwaji owu safo aba na wo kọ ye no abosomi mienu ntam no o mai nti ekoye den de ma omanfo no se na na awuo ananse na nate ase no omuntumi nkyere na make sense sabre ni wono mashase a won mo kaka wo mani sese na kwa no wo made a ene ne ye bepe na nam sini amana tenase na ne ye ba behwese asu Sompa na bitumi akwaji safo na na owo safo a enhyase suahunu eye suahunu ampa enti wo man hina wo nkwakurom na twetwere mantwa ekoye no abosome miensa ebetwam na babia wo kọ no kra na onya nuri na wonenam kwaye ni munu wa no eno kokodro babia ohun se ehan eda ho ene ho de ne je pa nti wo ye ne kakra se 3.1 obekọ no kwa akọ babia ehan ne da no ahwese hona ba mo wotia odne kakra saa de kuduru ho emoko no hunu se eye kuro sabi okuro ne nhyada nso saa na onma to fasuo ho nyina ahia ena esoro no nipati konkra bi no mu de asisi soro se nkene yi a
enkana no kra no motaaye omu si edan wie na wono to fence wa ebi mutimi de pentoa no de ahye soro ne na electric fence ni ade ababa yi aya no muitaye yipi enti sa baba pa na no won maye no ene okokodruye na ebra odruye wo hu ni pati konkra no no yes ame sabe bia madru die eyowo kromwa enti wo bon homodin wuram dia kokoduro pa na ko na okokoduru ya wo hu adan a ewo wo kro ni mu no na dan ni nhyada nya dan a edoso bia wo kan ya na ye be se du ena na wo kro ni mu afei wa hunu ni pa bia so obi gina ba bi di nkomo obi pra obi do anasempo obi ye aduane ade a wo hu ya yese enumanko a na edi wiem atrenchi afei wo ye ne so be kwa konanim na wa hwehwe kuro ni mu nkakra enti wo kono no hu se kuro ni mfimfini ho no sukese bi da ho a etene enti wo si cross se wo bekwa kwose bia no nsanse sukom de ne pa abosume miensa ya wadi wo kwaye ni mu no nini ani ode ba yasa ni nhwe nso asa enti wabenya nsuo die ni obesa bia no na wahwehwe owu akira kwan oya ba nsuo no kwansi eno hu se nsuo na dane kokko eye muja no se na dia ba ma ne yeni afi wo twa nani a edan no a ewo wo ho ni nyina no epuna de da no jatada ebia no ya oren emum jatade hu no won ma anya so mo ba bere ne de na so no amu no osuro pa enti wosa akokɔ nanim so oba pem so no ahwede da nanim preko pen wo te se nipa kasa asade ye wakɔ ahemfie anase mpo wakɔ obi fie na ye bi se wamane no na we amane no kokoye sonko sanse ekokoye te se de sabio obi afiri mu no wakɔ sade ye gidie mu o kire ye se wu akokobo amane ebisa okwan so na se wu ye no obra nso ya ya sanso akase sa akɔ okuro mu no sa amane ni bi na no mu di nti wo gina ho tie din no se na kuro be na ma be pie so a me nhunu nipa me ho se dan yesisi wo no pono da no ya jatade da no ensu ada kuro yi mu nso so boja afei nipa kasa nso me nhunu ba bia nipa nanam ho de nyame anim ni ehu bo na pa na ehu no ebo no no eno ye se wona ntoa so biem opeso otena ho no mo no wa no chinchine kuro ni mabia no wa hia wo bia bisa no ba bia waduru no kuro ni din ene dwumadie poti ya wonu di no kuro ni ene emeka se no akoso tire no awura ha no afa ha no asen ha wadede ne saa de ne saa ena ade san wo kuro ni na enam seja ted dada epurana no nti no wantumi amen
ɛdan no mu baako koraa na wakɔda mu anasɛ mpo wada nkyɛn nti wɔda akuro no mfimfini hɔ nom a ɛyɛ sade kye no a na wɔhwɛ sɛ obi bɛpie ɛde afiri dan no mu a wɔda hɔ nom no a na nafa anoɔ kwansi n'ani tee wɔso nkɔnkɔhwɛ a kwae beretuo foforɔ a wasa akɔpie mu emu sɛ etum ɔnhunu nipa biara ɛna ɔsɛ ne de nana twetwere mantwa maba bɛhyia mea mese mepɛ na wede nka menyaeɛ a anka mɛsa asan nanso ɛyɛ aka akyi di ama me emum bɛrima ne no madura anwono mɛko agye me man wobɛtumi ayɛ bianaa ɔwɔ safo a yɛkɔgye aba ɛnu sɛ nwoma yi si deɛ ne yɛhono baabi a nana na brabɔ ɛbɛkɔ akɔpem mesi ha kyea wo pii Extra Comfort Limited mattress papa no abusua wo ne bibi new year ya yɛsimu yon o da no wada yie no wada mattress papa so preko mattress ma wo honam nya wo ya sanse na nipa no kra ni adagye oni abesa bre wo yade ho sɛ woda mattress hani bia so a ahwade o kine bi no o chiri kase ɛne yade nkae bi asa ba badwa wo so da papa so preko ɛno yɛ Extra Comfort Limited dana so da yɛ pa na wo honto agusiani akyire bia o yɛ watwoma francho ha ya okwa wo benya bi ne wato ama ho ato kama re kyerɛ kwan ne mpanyimfo ni nkɔmmɔ ne anim nso te yɛ bo ne da fam ya wo benya bi ato ama ho ato atwoma francho yɛ benfo ase atwoma kwa nwoma mansini mu for ya homa no 0244 853036 0244 853036 and 0242 81 0705 0242 81 0705 comfort I was your done feel check ho na bibia nkoyi miso fruit juice and na we make comfort the amount no bi bubobi na bibia nhye yie wate obo already ma ensehwe we asim nipa so yo me yeso nya miso fruit juice bia wore fa pie bia na se pan no bi ka ho ewie no ano no obanom no wanom biem eye kama na hyeyi nso enha ngoto mango abrobe kwadu ene anka na de ka ho bia ni emedidi ni nyina na yakeka abomu no e de aye miso fruit juice e de abadwama so enti de opa bia onsa ebeka wom anya no nko a mo amoye adwumaden enuanom ahyenkafo ye maame no adwadifo aposifo aloyafo kyese mo de no ye 5G ye san no nom wo ho odin nsi pini nsi tamfama wo emema no titiru eboa mo pa sansa jensin wom enti mantini ne timi ye adwuma mo gye de afusane ewo nipadua ne ma ho tɔ kwa kudonsua no so timi gina so ma ne nyina kɔ yie monfra homa no pendodo mo 2 na betu bi 0246 270221 0246 270221 na woko achimoda be kind supermarket sister sewa hono wo nti won mo ben achimoda ani nkronkro akodo atwa ho ahia no monfrɛ sister sewa e was 0242 424 471 0242 424 471 Mama Esther so e wa dom ne asomdwe junction Tofiakwa
Baptist University no tra no a ehwa no wo ana abawa wo so amazi post office enti mo no manye kronom afrancho ene nkunkro ahodo no mo so mo de ye so amazi post office mo fra homo no 0595 537 435 0595 537 435 mizo afiye no nom ya pomden no SCP na esita tof Osia aha ti say the comfort ye eti agosia tof the adru no ayiriyo concert pa na wa fo yin sa no okay 0244809641 0244809641 obetumi afre sa number no na oni producer di kan edi nkomo nice one baby adru no akosia ye dan ho aba ye ba ya na chese ye dosuko papa bi aha I want you back no na ye dosuko din asem bisa ne se uhia do nya wodo na o sanyu me kura obi boy akosia twen o papa me so wa me so wa o di mo se so okay anyway drivers ne mo ankasa mo twi mo ankasa mo cars no anyway ya chia mo pa se da manfo si bie mu stores ne chese ba bia cars no and I know so mbo so bo mo si ya enyi o mu mfiri mu ai won mo twi company cars I know so ka ho pa ya chia o mo okay we are for ya dan ho aba ye ba na ye be kwa ahoma no so na ye di enkomo I want you back bre eni ye kwa aba
seminya de makoma pa yes me friend odohema no so afrɛ me odohene yes na kyerɛ sɛ sɛ nipa wo hia tumdue eti anwumre no so dem say do ya wada de a ye bibia tumi si ye bibia tumi si etimi di dono ankasa mo dono ankasa no ba bit was si na me dwin say so obi nya don so a obi blow ni mind no so I say na wa for si aye wada no okay I'm just and now I was just oboa ibra so because any production are not ding eti bia obi friend no can a choice na say bia wonso bia o be ma wonso your ba won say we dey open bia to da kro bi ho an voice kra no timi kire bibi so eti eno an say wo ma hu say be ba cho the okasa no interest wom so na ti na munya botre ma ye be di do ankasa so kwasi peace mi hia odo di ye ba kwa homa no so na yakọ akodi nkomo na kesi na ihu awafu hia do na okra di ntina o ebi asabre na hia do bibi asia na hello ba ma na ti say nyame ato nya hwe ti no ye pa twa so hey kwa voice hi 93.1 Cham ozu hia odo pato ni wadarom ho brase o se wadarom hey ya say ai oba pe be ma asisi no o se be mena eti honorable who age you saying the patrol next month na benya 39 years 39 the patrol reda the patrol wala reda Sompa 93.1 na kwaya fa so e break here no kan kre eye wo a ana e nipa kra manita ko nya so na no la ntia akipo ma we the sense obana itu pai isso ka se o lamp na ko ya no se está we gente na o que tem que ter já na mal ko ba na okay ayana o phone wa ma no akwa chiri kakra because oni nu mu du ntie head akra nte o nkan yi okay eti se pa no oba be na ope no ka kire me ye ka oba wa homblan na o betima bo pe ama atutu be ama no me yama no ngo te metrika o betima me ke metrika atutu fie ni je beauty to to na no when you had o krisoso ya no sumo ni mo do bo ade o bu ma bishop po me ma ne papa no enya de oto en mi do no fu de mo sunya me so adibe ana me so e boko so e tuntu e bo ba nyansa ni na mi ye fo mo hwegu on nyansam ketu oba wo sa de we bia wani baji wa brabo mu sa na uya adwuma de e pa fun ye adwuma pa anti say unya oba obetima hwe no oh why not me pese me oba so ba be oh wabo oba da oh ene tie video me ka se ene te ma di me sa ko oba no da de nya ko po wo ti ni ko ene ni ta de ni ko bi de me fino Sompa 93.1 ubu ma de the mamu oba de ni mo ma di wa da o me fo oba ni ago na ene ti na mempe oba owo ho da ya me me okay eti describe wo kakra na yenhwe o type no etisen wo wa wo ti a kan bibi kakra kire fa ho me so wa that na ya tuke kala
Tosunwa. Patron. Hey, chocolate color. The patron. Okay. What about you say? What about the same? Okay. How do you think so when you da hokama? Oh, that think I'm on a home back. One day, look at the land the Baba. I'm going to get my hair. Think I'm going Okay, Mate. Say eba enanu a yewo akosua yewo adwoa yewo abena yewo akua yewo ya yewo afia yewo ama umu no unya daben na ope. Oh, so far as I go for answer. You wale abena you want to do. You wale oba here. Ya oba and on so ya ma ya kusia. Everything. Ina ko for my mama na me. Wala ma. That's it. Mr. Crawford no mdi nkomo nyina producers munya hu adwuma yi na mu keep o mayi mame pa cha opi show we amanfo be ware ama mo ankasa aye mo wa senior ye beda wase binim sha chire obete ye nka wai okay I was here for aha aye Sompa 93.1 FM where Sompa drive o I want you back so na ye wo no but enne ye se wo hia do edo ben na wo hia no oye oba ana oye bema type ben na ope kire me ni ope ebi ana obi ani je ho obi interested I know an say ya hwehwe niamum na pa te akosi ahase na chese obi frantuma akwaje awade hello say Touching me out answer. Uncle pardon. Now we try to open ho to wase. Ajobreo. Abraham ya on. I told you, you pro how you tell. I go we have do ankasa. I did it. When you fast cry, Agwe why wado? Bende. Who age you say? About 32. 32, okay. About why? So we are Juma. About why? Our Juma na ban Juma. About your bedroom. Oh. Describe on kakra kire. What is say ankasa? Oh, me short guy. And I'm say fair in color. Okay. Me that all that tall. Me okay. The honey ho. That's it. Unim dressing there. Hey, you got throw. What am I feeling? Hi. Let's oh. Hey, I don't answer when you Jimmy say. To was it. Now when you're in the wedding. Oh, I don't body about him. Okay. Me watch out. Tell me about type I'll pay. Oh, shut down and fair. I mean, talk about what's now to tell me. To was. Bema nyabutre. Say all the idea ni 2 milika no. Nyabutre. What's it dear now pay? To was na chiri mu mai. Oh, obi o short. No fair in color. Also me sunwa. Ko ba so wa chewa. Odi nya sama no hodu. Okay. Okay. Now, oba or short no one yet corner bia or a chocolate color bisa and so. Oh, the never say oh yes. Oh, someone tell me. That's it. That was it. Okay, I no crowd menya bi fi ha why? That's my take. Today. Wow. Now me bo I can upo bi oya adwuma wo Sompa. Okay. Mate. Hey, you better. Hey!
Hey, Asamabo. Yeah. Hey. Nyabutre. Case na ye hunya we Mrantian was we murder case. Hello. Nyabutre. Obi na bomi o. Meba nyabutre. Me pesa girl na ho no me pesa me ne kasa. Okay, that's fine. Asa nye nkramin ko twen. Me pesa me ne girl no kasa. For phone no ma girl na me ne kasa. Hello. Emma. Yes. Ma uza otomani ya wa chire ho. But I say. Bacho enipa na me ne kasa no wa yo de. But I mean next say. Woni net is say. But I mean next down ba kuma me nyina e da sorry. Say awari for ba onye me ho ade. Etimi bo. Obi ya me kaka. But I say. Ma mo yan mo anku mo sira mo nyabotre. Na adan. Anya so kwa ba say me onu na pie na me say be sorry na me nyina ba besia. Hey, where ya kwa wi ma me ache no. Ye. What na tena mfie do say? But I say. What na tena mfie do say? Oh ya tena be 1 year ni ko 2 years. Mo mo ware na o say sponsor wate. Sa. Ah, But say you ne sponsor. Mo sponsor e. na we are sure say open pa. Oh me say no. Ene case no ase wedi. Etimi bawo. Na ekomo na odie na wo hobia na na se die pa na ma wo beto so. Me ne dina wona me hu so ko ne bai na o peke bana menim komo a woni na maye di ba se all this five ni pa no any type of pen me say bi ko adwuma kwa na bi obi afa ne bi a all this five ne ho na menim ko bi a dan komo no ba wo no so to ba na me ka so me ka say ma me ka ka Ma wu. Ene de. Ene de ma ko kan to kwa kase. He. Enti me hu ba bi an komo ni fi ba na ma me ye me se me ka so we so sempa cho no ba na si me pie se sempa so na ma baba be sia no wa bon so o fi no so be sa die ala me na baba be sia Ay wo dem pesa meto aso. Ba wa ta on wo se on me me si ban ba so wa ta ase e ma me ni me ko mo na life sa ba so wa se de me kana se Ti o pa because on say in fact ade bi ho hu. Asema wo kan no wo ye sure pa se woni nete. But I mean na say that sorry sorry for ba on me ho ade Ti unim ni mami enim ni papa. o me ne esma se na me ya ma agen senka on fa me ko ma me no papa o ba o ye no say Now ba nti obi ade na tena for 1 year. Unim ni parents. Nti me ka ene otuna me ka ene otuna. Nti esma se na ye ya agen say ke be for honom. Ana o ma me ye so no so e ko o ma me o wo honom. Me ba cho me pese me hu said the one kasa otie describe wo ho kire me. But so me type na o kan me ye ko. Me mo se de so pen ba na sabe te na me se me tie. Za wonya tintin bia eboro so ho. Bi ba me ye ko. Me to for ka trebi. Dey. Me to for ka trebi. Eh famisi ho. Ba bia wo keka ko no ahwe a wo bebu mi na mu. Ba me sira. Me ka na sabe te na me tie. Okay, me ba cho mo nkokun. On ba so de bi nye nto ka ba se ene ma de se sa na tie. Me ba cho me hia mu mienu. Da be na metime hia mu mienu. Ba se so wa o kan o shada me fa ndia ni o fi nti no. Me ba cho sa unim sompa, unim ha. Mate ba me ni de bi ewo. Ba cho unim swami. Swami ta shine. Ha. For say if you run about never Enom hotel ho na unru ho o left. Se wotwa U10 bi no a ewo ho no a on say Shell filling station bi ho. Okay. Ha, brosan no a eye red and white no. E ho na ewo.
but your bomodia because who they nya number or no nya number me hia mu mienu nyankopon ya adoma a free Monday echo e wa Hawaii Pastor me ba me de na me hu le oba wo say wo hwehwe Tofiakwa why Pastor no ga me shon ai ba wo say wo hwehwe Tofiakwa ai acho me pesa wo ni mienu na eba o kwaram so waji phone every ni yeah akwara ji phone every ni sem maza hey we are so yeah asamabo na kwei dabi na bibi se fa kwhye ba bia na we wa me abechu hey but remember be enwe you okay mama nkwa ha hello ba na so why man I want to say me touch dia do me hu ya na so e anko padon uhia odo ho ede na me asem atran hia odo pa wo mfie say me touch nya me ya do ma next month 11 February ni me nya 39 years 39 years mpatran acho wa ware da me patran ayeden egui mpatran say den eguye efri wo ana efri be ma no me patran efri me itum se efri wo me patran adan den na wo ye ya ofi se masa awade ne guye shedem temenka me patran ti ofi se den na wo ye ya amasa awade no antimi anyina me patran ye awari munti asia nye adwuma wo me ne be ma ne nchen ana me menya botere ene dia awari jwa ye ne bae patran ti wa wuji tum se nka wunya abotra enka amase me patran na wunya no awosan pe me patran se de wa wari foforo one no way me patran David we adwuma me patran me adwuma se ya fe na me be ye adwuma foforo okay describe what you why me patran me ye tia okay me ye kokko kakra me nwa bebrebe kana mche so be ma ben e na open ankasa choice me patran sisi ade be ma me pay be ma wo be do me no be tema na me so me tena te na adwen ni nyina ye baako ne be ya ye bitimi aboa ye ho ne awotie bia ni nyina ye nte ate me do no wa bo ho mpae me patran me bo ho mpae wohwa ye wa kwasi ye wo kwadwo kwabna kwaku yaw ye wo kofi ye wo kwame wo choice bi say da we die menya bema ye wo no da we mu a mepe me patran ni nyina ye wo do ni nyina ne se menya ne ya wo do me ni nyina ne se menya bema wo be do me na me so metena sama na me so betena say de say de woniema hwe agui no me sure say o hihya wo be hihye ni yie pa Continue din kan be kasa first ne kra me ni je eti mama fili keke eti be mo din kan be kasa first me ni je bebrebe da bia mi tie mu no petu everyday bia eti no chese mi tie mu de odi kan mo pone ya me nai di kan frɛ no wani wom kakra na ono so next month no nya 39 next month na mo so nya 39 wow ni jiri fe yemi no nyankopon be ye ntam a bibia be ye kama okay masa bacho lady me bacho over to producer and kan chire wate bacho mate okay me das
but Bye. your plan is and you met me to tell you I want you back. But the bibi ba. Mpacho matu. Hey, oza me hwese ka ebia eka yenya mu mienu na ka bia birthday bia di mu apie di mu akotena S5 na saka obefili o. Anka benya fese. Kameni beje. Ken munyam na ka bani mi gine bi be somoso. Okay, me bisa wase me twa to on say ewiase obi timi hwe no ho say me ho nhye da nyefe. Wa wo hwe wo ho a ka no kre. Me hwe me ho a entini nkamfo no ho nenso me dia me ho ofe. Ama sebi atona fo nso ye ho ofe. Jaka me ho ofe. Jaka we asona ni dia jaka because mu de mu mati kokora ti se obi anim. Eti obi anim. Na akwa ni ti ya ye o. Ni tira ye ne se ya ye. Ni tira ye. Wo jidi o. Mi wo jidi pa. O ya de bia na unya jidi wo mo bi abeye bia. Ebeye ya ma wo. Mi wo jidi. Unim ena no pa metie me nua omahene ye odubo achi food for thought. Ade bi wo ho a wo di jidi a won saka. Eka. De bia metie. De bia me se fa radio na me fa so be bia. De bia ho aneda. Nyankopon nhira wo. Why? Amen. Anti ubati producer anka. Mpacho matu. Okay. Aya no mama me kwan na aja be de nwom ba ko bi afam so ho. Akosa mama me na me ho ba ko bi mra. Mama me na me ho kakra bi mra. Yima ye betimi akọ. Ai. Ya, ohun wi ase ohun. Se uye edru ya wada. Yima eni aki. Aye se omani gie no wo suru bi sa menti ase. Nanka wa kikura de. Wati ono ayi nso no ayi. Nana ya ono won so de ote wakika. Okay, awziafo me da me kakra bi aba ba I want you back na. Case na you. Ye go tie we mra.
I didn't say Tifa so crossing penny power. O me so mama eh. Come. Okay, I was here for and on say bra producer farm am for na ko sia yen call live we ni so because obi o ha onya kwan wa ha 0551 931 0551 931 0548 931 hello. Hello. Ediana ti say Ya ko pa do pa to say radia dum radia o hia odo Dr. Pa hia odo pa adi modi o didi emu odi anso so wow me wa cho o mfie say Pastor 31 okay 31 me wa cho wa ware da me ba so de o ware da me ba so de wow na say pa de nia o pesa on sato no so ana say mu kofi ara no no kore me da magage obi wa juma mo magage obi wa juma mo pa me ba cho ya pon baby ade ne nam no ya pon ba so de ni pa ko ni me ho pa ena o di me story pa sorry pa oh what's what gauge obi wa ya adwuma mu ha but oni me ho pa ni ngodi David mbacho ya adwuma mu amema no ye doso ama no doso oni me ho me ba ni pakro wa kokko me ba to pa ye sente kokko kakra pe life pa pe life pa che waja abodu sa kakra no kore pa bo ni timi na fu kakra Sami bi so asem oni me ho ano ka sa we trade me ba cho ni pakro oben Tofiakwa na me ba to be o pa ai mi producer Pata no kore asem na no asa ba cho we nyo di fu asem bi o de ye kana so oni me ho eti be to be kana so mo de mu bia mu sa ne e be che mo hey minister say wa wie ya ba so wa wie ya ba we no also no de wa gauge obi wa nti we de nyema wie na aba okay say de awura no opani bi be kasa ya ono no ani atimi age ne ho okay sana awura o de enha ho kire ne mum sa na eda bi beduru why okay private ne kan ka akosia okay yanko ahoma no so hello Yeah, that's saying. Yami adu na mo. Dear. 3.1. Said unya obi asere obesi adono no kro bedu no ho. Enye so okay. Pacho, why am I saying? Me pacho next month no be nya 30 years. Oh, wow. Akwa na yetuntum. E pacho me chocolate color. Wo nwi kakra. Me pacho baby. Osun ana se we slim. Me amen so amenye slim me ya hono ho. Ah? Eti ope boy be ya. Me wa ba me wasa nti me fe be ma o wasne me kakra. Ani mo so kakra. Okay. Ah, you tuntum. Okay. Sara usikika kweli MC imana mdene bema o. Mi amchiche kunu sa. Enya mambi wa na mabele. Kafra. Because remember no de makoma mo kra mo family baby. Last week
mo program na mo yɛ na week. Na person me frɛ. So dem akoma yɛ me nti number ne me bɔ kra e fa. Me bɔ na me bɔ wrong number sa. Ade na obi ate wakoma sa week ni mu ana. Oh, enye so okay. Kafra wate. Actually, mati. Me nimu da but me hu se uye obi a wokasa odo obi a wakoma nyina edam so. We can want 2 times. They make cry. Let me say at 6 minutes. So far one just a wonu so bi. Sana obi aka achire me by me. Me nya ma ju say be try. Last mo program we am yi. If I say me che say me nya de ono so be do me a. Chire be ma type ra. What you can chire but o ka say me pede obedom me a eniema ben na wo hwehwe afiri nipa kro ho e be kire say menya de makoma pe. Okay. Me here ni sika like me here she free no. De me here ni so obedom me. Na say uhia na koma keke. Anu Wa be na we. Messi ade pama for me ho ba me nya me shop. Hey. But on sa no bopa. Me pa chai. Ya ne be pa na onim ye. Pa che aduane bia me nim ye. Abete na me nim ka, e bi se me nim di. Okay. Abete na onim ka. The ba jollof ne yenye banku oko stew ne. Ende oboa. Nkate kwan abekate konto bi sa no. Nyina ye. Ti akato ankwan o ya utimi de nchine gum. Akato ankwan. Pa che me nye bida. Okay. Ren kwan. Ren kwan wa bida. Me pa chai. So ya se o boss ya timi de nchine gum. Ne kure. Da bi o pa nchine gum. Da o de nchine gum e be dey. E be say. Apa onimi ye. I want for free. You. Sompa 3.1. Ohima. Kan wakoma to yam na ye bedi nkomo akire wate. Me fa che me dance. Edase. Hey. Bye bye. Ebe ye wate. Mama mu prama yo. Asemo. Akosia. Transia na BBS yasi jato ba bi din e wasafo. Okay. Enipa no kwabna jesi. Anti akosia oni ni nkomo. Yo. Abusia yen kwa homa no so tew na ye mra ye ba ye besa beto aso. Kwabi majoe. Kwabna jesi ye mwajo. Yo. Say an line no enya entitomu. Your boy homodin say yen sabetumi aka no. Because our homa so everyone wan say onti. Anti akosi yen sanko bi. Kwabi wotimenka. Kwabra jesi ya mwajo wotimenka. Debi. Na homa ni nyanto. Anti asemo. Mo meboaye but wo de yankwa hamra akosi na e ho kakramra ye ba be hwese be nyane na kasa na ya to aso okay.
Yeah, the best dining bino. The best dining as the Ghana Tomu. Obasa for AM is Zion. I saw that in China, Pepe, on I 50. Adam Cronia Bassay. My daughter, I dine the other door say. I'm here now, one with your Dawson. And then the woman with your Dawson, what is the dining your Dawson? Dining Dawson, and I say, if you're in the Ghana Tomu. I don't suppose. Do that for number. Oh my, yeah. After now, they're almost 15 minutes. You almost in the channel. And the perfume and the annual or There be other number. I have a man. I say, one would take the dining movie now. I say, Omoa. I'm going to let him in the Bako Akata. The man is going to man about me about Akata. Why? You come here, child. I'm about children. FM4. It don't know my boy, FM4. I was sorry, I just see any of us. Menim, I come home. I say. About all over. Yo, kwabra yo wa twen wo ya twen wo. Abusuo ya tetasa ejato asafo. Nti madum jaju na ku mo mam ho nya hai. Na mo kodum ye asafo. Nti yesamu ya ma boni kwabra jesi na wo ma wo twen kra no. Se we de e bo dia se yesa. Abaka wo ma fo. Manya ma amina. Aha. Manya ma amina me ba sa mo ne chaka kakra. Why? Yo. I'm back on Sompa radio. Mami amuajo. Hello, but I'm a million. Mami amuajo so person here. I want to get frozen. I'm a Johnny Casa. I will buy amuajo. Hello, good afternoon. Nani mambo kwa die. Nami adumo. Dada nyame ase. Aba na say ankasa, chere mu kakra. Me paso dino. Me wa bonten dai. Ya me ti asan kwa po bo mi di ebo mi di mi ti abonten. Fla ko pa me jani so mu dem se ka ti we inside ho ankasa. Na sabra no obi wo fie ho ana. Ai kwa po bebere wa ho. En kwa lan se ti ni na mo bebere. Enuma bɛn na e pa so me nta de nyame gina akra me nsa ho ba hwa me ame ho da so me nsa hwe na me pa ma de ntimi se ugro de me ti ata de tia bi na ta me nsa hwe e hu nyina da so na ju kwa me nim be bi ameda ya ho ni me na so na won mo bɛn mo de no so mo timi yi nneɛma no kakra obia ntimi ni nneɛma no bia ntimi e de bo wa yo sisi a no hwɛ dan no a ɛhye no a ɛyɛ hwɛ wo de wani kiakia ya dan no dodo sɛ na ɛhye dan ne de wo mo de dɔɔso ani pa pɔ ɛyɛ ne de dum je adwuma ko aba hɔ ana bata wa ba mo dum jan okay ko me do man yo mati okay akosia e say the odum jafo no ka ba kwa ba de ka ho a omo so enforce e no nti e say no de digiri se be ni sa be tia dum jana ma e jana no abrase ana jana do dum kra asabo ye mu bie na ase asafo he fa pote asafo am Zion wa kwabra me no ase ya basa ba wonche biem ne no abedi nkomo wai e pa to ya kosia pa to okay abusafo di do ni jahye asemo akosia me gidi say nyame adoma next week se tinkwamu a Tuesday ti ase na mu no yene fire for obedi nkomo ya weda no aye wo no any season no so wanhwe ya ejabetimi atoba bia wo bia enti o say ya hwe okay ya na ye homra okay okay we di kan for obi dada okay hello mpacho good evening me ba choma o kasa my phone enko form kakra my why what mean kan me ba cha me chom papa okay me ba cho o frame me free me ba cha me pro fi esi ewa me ba cho o mfie sei acho mo 33
33 years oh. Okay. Wa worry da. 25 December ya na minya 33 ikemu. And I'm say wa worry da. Abacha me worry 2019. Ade na 2019 na worry na say there. Ade na egu ye be 6 months ni. Na ade na wa worry na o sen pedo. Okay, the thing is there must be 7 to 8 months if na nipa na bene no ono ka che na akonya ba se metro school so ko university. Okay. Ba se me be ware no man can't tell se me ko school to me tell me. Ta so ma okay, we sure. An kwa sempa. Na oba ben na wa ware no a. Wo se wo ko university no nya Ghana ha ya de na wo ko. Nti ono no aza nti ase wechi me kwa me be ko no be 4 months me ka sa so ono so ntimi twen ntimi ma mbi so na se e abrochi na menya ya ko ma me ko se ko ma ko Sompa 3.1 aw enti awade no agu we sure say agu oh me kwa me wo school na ono se me ba da first o me de ring na ne nsa ba nti won je na me ya da shi why no boni bia na banyere na me chade na de na me timi eshene kama every month ya me ye me ba me be school no yo de better ya nen kwana na me timi send man ho wow ohun ni say ba me aka za me hu say mini ho na de o sheda enyo bi obetima twen wa na wonim sa na me sa because we enso de na me le kai the current da o ka je me so self contained the current man that onye di me bia ntimi me tum to kakra me to school kakra okay ene man ko yiman wow tize o de won san brel ye to exams ma kwan ya na e mada e ka so o mo dia bara mo wan ka firi wona o mas wow ba cho tire me oba type a opesisi acho that lady now ka sa here. Okay. Ya obusa na se ba ka twa kwan. Okay. Yeah, because me say me bought drum ana me start on so count. Okay. Na 31st night me ko bought drum. Je piso we twa batale me ama and o me dey bia na confirm that me speak no. Hey, that the first night na mo ba ko bompa en no to ataro. Nyawote online no drop nyawote. Sompa 3.1 Iladi ya okasa asese ya no. Wonya na ope. Hello. What me nka? Bacho betonk. Mesi lady ya okasa asese ya no. Wo interest wo mu ana? Bacho an. Okay. Nko ka bibi se ohia odo. Okay. Ana ene odo sa pa se obetimi atra lipa no ne wo ha. Se ye be maro yana se die. Na se mo ka na ma na so makumas. Wow. Ana. Ni anso ka me papa e Pentecost. Wow. Me ne basta. Mate. I think say you show ya producer na obekasa. Why? E ba chawo mada. Me da ska. Me da see. Hey. Obia obabi obi share ne do. Na na producer on you share ne de o ban ase. Hey, kesi na yehu. Yenko ahoma na so. Me ba chawo me mo akwa ba. Pastor Yenjo. Atenya mi adu na onse. Ma oni so kakra ma me why? Sompa 3.1 Me ba chawo wo mfie sei. Mpacho April na menya 34 years. 34. Wa worry da. Acha me worry da ba no baba ko. Okay. Ade na we adwuma be na we. Mpacho adwuma mesia ye niti. Okay. By Sian mesia we ntini pesca de ato machine. Okay. It is say me obi ye adwuma na pesca de ato. Okay. Tena say unti fie kwa wo ye adwuma. Mpacho ani ye adwuma.
But just I call bisa na bamfa. Why? Ma me nya wase na me kan obi asem na me kan ha. Onko ade obefre ma. Oyema say be ma type be na opay. Me de minya be ma tenti anya mi show ni. Okay. I obete ma se na me so metrina ye. Okay. Because my film me fan me man na me bomo dingi makumem. Eni omo tuma. But later no. Mount says Yes, no packing. Next week, Saboni be and see Obi our mobile says si form, and so near Beco. Bema Obama in says si form, and now Oba Bema man in says si form. Home common I bidi, and Timontion so. Eti also Pabema Tinti or home. Never Martin say by near Obi our book. A honey ho. Honey ho. Okay. Like na mi slow ni mu. Na mi slow ni mu. Okay. Obetimi aboa ye ho abrabo. Oh. And then I say unya bema obebo aboso pa boa no meboa. Eno de me ye but I say edu baby no. Na wo yimi boniaye. Boniaye na tini na edigai na se eba. Mate, producer true o number ni odin nti. Yebedi nkomo akire why? Because you mate. Hey, asemo. Yedi akira na yempo. Me ba cho, hello. Yes, good evening. Oyema na ho te sen? Ya ko fa dum na o se. Awurade kura yen. Uhia odo ho. Me ba cha ni ya odo pa. What the pass or so on? Is it Unya Bema over Doramono? Neniaji. So, only said the asma for my days to do better. As soon as what dear Miss Ronco, a hot young cohop. Hey, as soon any. Diania only. I said, okay. After a party, I dear Panamanian, oh. So, what are it, Dana? That's what I'm worried about one colony. Okay. Umfie saying. I'm patching what for 2 years. Okay. Eti uhia be my type bay. Good year. Then man, Mr. Pie, then I was swinging. No, that's so much. And then I'm it. Because we'll be swinging me. Anything. Well, it was for Bema, Una Bema. Bema, the older can over ban over can be able to see. No be dry back. Okay. You're quiet. You see, you see. Okay. So I said, so to me, the answer. Okay. Sabe man and I'm it. Ochasunyami baby, I'm a wati. Amen. Would you give Oh, good. So where you ma been? If I tell me sometime, okay. Okay. Nyami baby be awati. Okay. Ujidi nye sa ema. Ba cho mama na me ho kakramre. O say juma de ye o bata na nwom no so.
Acho maoni so kakra ma me why. Hello. Hello. Timenka. Acho wo mfie sei. Hey. So menton kan yi kra. Voice no menton kan yi. Hey, maoni so. But also how many years? But your sign cobra na menton kan yi kra. Hello. Hello, so na me dey ka see you wan ka shi answer me. Oh, my dear. Me na am saying what 40 years. You wan ka shi answer me. Oh, dear kafra wati. Akate. Kafra. Ohima nyabutre. Ciao. Me ba cho say ne number no wafa. Me ba cho twen na yem fa wo number ni yi. Mate. Aha. Okay. Me ba cho ona so wo matu no me boa. Me pa chan. Okay, ene wo number no hadada. Okay, lady me atuma me ka me to bia na wo 40 to bia o cha me kakra. Okay. Why? Mate. Okay, I'm just for I want you back here and ekoma ye die no mpacho muntie. We nye I'm for show interest but yen so ye pese ye ni ko ho. Muntie mi ye pese ye ni ko program na ye no ho. Enti number we am di betu dwa no hye no nso. Titru ye nuano mo amafrefra obi kura timi kase lady no kasaye no timi ba cho sei ne ebeko no bema bia wa frɛ wa ha no a oye na dwene sɛ owo interest wo oba bi mu no sesi ame no kasaye no oba no number de yemfa ma wo ana won so yo oba na wo frɛ show yi so sɛ me wo interest wo bema we mu a sesi ade yemfa ne number ma wo na ochina nko akwa ti say hey tofinum na eye yi o na akoye sei eti number me di betu dwa no eye WhatsApp number send you picture e wo so u full picture said ye wote bacho enko send the picture eye da picture de o twa ya eye current one no na wo so send it na why audio kakra e de aka ho within 1 minute eti enipa no a wo show interest wo ni mu no ya be send wo picture no e de ama no na ya send wo no nso picture e de ama wo hwe wie na wo se wo ye okay a muntie ni ye na ya invite mo wo Sompa ha sei na ya ni mu mienu atrase adi nkomo ne papa mu no kura no a bema na yebekwa akohwe ba bi awo oba no se yebekwa akohwe ba bi awo said ye be ya ade ne yepese ye connect ne yebewie no yenka se yanu ye ho ana akosi ane menya adwen enti ye de nhihye da ho enye se wo kan se wani gi ne ho ane ye de number amount o kina no wakotwi na di dabi na afe na metia na mimu kura pressure dam so kura mintimi na afe na tofi na tie bi o na dabi ye ntimi nye saa ndi akosi aminim sa wona me ya adwena me no ya adwen okay eti sa na ebe kono wo the number no ye 0244 80 9641 0244 80 9641 wo de eno ane se wa store wo phone no so eye WhatsApp number e bi kura wa nya kwan amfrɛ wa ha eno ane se send your picture na ye voice within 1 minute describe wo ho e ma ye hu na kire ye nipa kura wo pɛ simple na I'm say show we no ebeje trans ye no yenko ahoma no so hello why good evening at say okay me ba cho yin odo Papa. sa Me pa. Sompa 3.1. What in fear saying?
Me pa so September me 35. Oh, worry da. Me pa sa. Rego no efiri wo ana efiri bema no. Me pa so efiri bema. Dey wo den. Me pa so okofa oba foforo wo meti. Nti oba foforo okofa no wachi na ubufuye na ogya ya na. Me pa so da bi me kotosi. Pampa ocho. Sompa Me pa so da pa ocho sa de na obeto so no. Asase ne de o ye so pato. Ba so no bi so. Oba no ba efia wo mu ana. Oba ha me ne dem. Pa mo da so. So. Oh, where the me abeme one try. Okay, beba type be na ope. Me pa so. Ba ma pa ba me tege. Me ta tinkin te pianta te piante. Obi a ye be me bia me da so ye be na Menim. Sompa 93.1. Ya me bia ne sa o ye mature. Okay. Ya ma o ye mature. Ne no me nta yaw. Ana me nta kofi. Be ma de yaw. Bema odi yaw. Me pa sai. Ani bema odi kofi. Ana odi kofi. Ade mema no omde yaw no ade problem be na wo ho. Ni ya wo mu sankofo ni ni wo mabrabom. Hey, chenche bia di ewo. Oh. Ade yaw bia di ewo ho. Me hu yaw kwa meto bo abo no. Na de me ya sa me ba de yaw. Hey. Me wa cho nya abotre. Na kofi bia yo bibia na. Aha, me nte kofi. Wankasa. Me dia na maka. Wankasa no me pa che o. O kra da ye da be. Me ba se me ya. Bro ya. Ba sa. Anka twa fufuo na eto nkwan mu anka kama. Bebe me hia ya wo mabrabom. Na me hia kofi. Adan Efiri akwasi kwa me ya omu ko nyina me hia wo. Wow. So describe once who me hade. Me pa so me nwa bebre. Ana me netia so. Me ya chocolate color. So ya adwuma ben. Pa so me pomade. Pomade. That's O ya sure so betime di do de. Oh. What are you matured? Me pa de I matured. They are getting in the Obo when you are getting in Mbacho onsa no body. Menim adiane Menim ye. Wow. Akatwa nkwan ne kwa kan ni nyina Menim ye wa. Mate producer be fa number. Menim say later you be din komo. Why? Nyamenga. Me that say. Hey, I want you back no. Kai afaya. Light you on. Some more pressure. Me watch out. Hello. Hey. Feeling what feeling say? What's the referee one as well? I'm not forcing I share no. Hello. Hello. Yes, sir. Me watch you. Even the boss. Net say. Na me adumo awonto. Uncle Pandom. Me watch out. Who am fear saying? Oh, me watch you. But also was saying. Me go 30 years. 30 years on. But where you my bang? Oh, me watch you. Me ye juma. Ala me sai me ye look. Okay. Me watch out. Oba ben pa na open or life. I'm a pedal man. I give you a shoot. Watch out. Ola no. Etwasi. We say the open day. You see me about na school ma o.
Okay. Okay. What are paying? Oh, my date that. Okay. And you pay about the more do and I say, oh, the munya do pee. Oh, then you need to get in mood. Your pedia, minute, I let you. Oh, sure, say, in your Obama, wa, wait my hand on ye. Oh, maybe difficult. I let no hard game. Eti producers no bema ode se ma kire mo de mo be ye me boa me pa so me da se yes ama me why okay me ba cho eti wa utie yen we na Menim edu Thursday segment no I want you back se no producers no nyam nko o aha sister Grace Adom ono ni show ni just no time no nurukura no wase ono dika ono anga say dika kai wo wow yeah odobe kuni pa o hello Sompa 93.1. Hello okay hello ohima ti say The battle Yamia to Monaco. Yankopon domo hima ajo wo mfie say I'm battle no 25. oh wow 25 years Battle. oh yeah juma The battle me a nursing student. Okay post you there The battle there. okay what we anasa afena The battle my way. na onye sure say who will be power life The battle there media. What is that? We school na nya booking at all. Man kwa be na ode ofa so. So now a year about one time to no no me. Ni wie mu na. O ka che me so we ye no. Risio. The bacha e die ni wan ka ne grant. Ne transing. Minutes almost 5 years ago. And I want to me who say owoyere. There because of say or not because to yan no Michiano to yan. Na na ire ne man so way. No more Accra. Okay. Okay, Mateo say any nature say. Ti I say mo 5 years what they two be for 5 years. Yeah. Akuma nyina ama no. Akuma nyina ama no. Me no aduane me sini me ma me ni bibia. Akọ pena me say o ka sa se. No all can say enu nti wontimi no ntena bie mu anasesen. Le thing be na catch me but me buta no atama to me and come with me friend me. Okay. What me your kind of friend me me jano. But me am just seeing so I say it doesn't can you say it's so I say me die na me so me live my life. Okay. What is saying? Describe who my let's see what me okay. My type ben I'll pay. Me the ben no be obese ma should be me describe wo ha me describe be na de me pen no kra no police fine. Okay. Enti be ma oye reasonable or to ba so na obese no bobra na be ma oye aduma. Okay. Oye hard work. They say the obenya no de o pese won no ware. Yes sir. Yeah. No worry. Okay. So only way jai me sure some man for sale pay. Oh, some of the this instrumental share. Let's have for a busy video. Okay. Oh. But only now.
If I said that, you. It's also what 25 years on. If I try. Menim say producer atro din. Watro number. Me number no is 0244 809641. So what? If I try. Nti o store no way ni so aye WhatsApp bo modern ye voice kitua bi to o picture na chi say me ne me ye maame nessa me ne Tofiakwa ekasa ye no why okay ya da se Nyankopon hira okay right okay abusiafo akosia yen kan kire obi a say wonye ready na ni suban a memfre esre omu a emfre yempa ba amani because ye obetiti obi ba ye mpene yemfa ho nchew se no ntina asem penipa fo ho no yes ene die dunim sa wonye ready ti sa akwa na oba na che no akwa we pa wonye serious okay ye kwa homa no so Meja so hello good evening ma me to wase ne mo nkomo wate pa choyo eh odo na ma ho pri usei sure o ma me so ya 3 months Yafo ye within papa. Hey! Omo Jimesika, omo da mapa. Up to now, me ne da ho problem. So when onya me kwan a, me nya na chiri bi. Want to be for ban so man dem meda. Ada nyamotre. Ada within yaw. Nyamotre. Yee! Me papa so di yawo. Me fo woman so papa. Sure. Oh, yawa wuhia no. O ma hu se wiase nyina aye ne dia na. O ma me hu se wo do me. Me so me tebe do nyina ma no. Wow. Sana in case say o sa akwa na yere fo no ne wo mo koda. Hey. O sa akwa na yere fo no mo ja ne kokoda. X4 no. Yaw ni no. Naturally, so on the many program now. After what had the iron is 3 quarters, said the Mr. on a sound correct. Yautra. Hey, keep break. Yeah, no, I will come back for. Mr. Mujamia, make one dominista. Yaw4. Young customer man that Yaw4. Say. What I call a mean so. Oh, and you ma be pa no de aye wa. I say ho yaw hye mu a say. Daddy, me sister sa me nya no kula meka na bottom Yaw4. Hey, yaw. Nipa ya plan yaw. As o sa yam fancy ni kan ho. Mama de me no de. Mr. Trouble de enko honko nyabotre wa pa. Me no de. Mianga sa so me hia kunu ni bi pa na me de me ni afi. Okay. Ni afi kakra. Unya de na ni afi ade a wo do me de after me ya snani. Okay. Me nya be ma me krokro na akasa. So nsiaga. Where je be saying? Be 47. 47. Okay. So 47 e wunyini bia. Nti me hia de odo me oni problem. E bi na ya oni ni be da me di me hu sika. Aye ni trikoto sadi etrese. Mapa. Yaza, why are the amana shiwama? Uti ni digwa na bibi ayo. Daddy, me say, me ni mi enu. Party bi me obi o se wone meja no. Wo ba no asa be da no ne ma da family mi se edo ni wom. Na kire no me ne te ben wakofo oba ne na beda. Na dwuma me didi no ne ho. Wow. Oba no de ne ko oba na ntwa na ni kula amehwe me. Bo, ade wadi usika pa ho. Che. Ta mayan why na je se opem oba wale me na yire gya na hokọ. Nti me yan wale. Wa dansan tentamo. Dia ya mo dansan no. Wow. Me kro me se wa nyansan manager tu. Ti so wa ko mama fra bra be di aduane obeba na si ho. So anya papa. Yaw. Ni pe fra na yaw. Menim. Opa ne boni adi enti so oba me wana ne yem asem. Hey. Menim sa ne sama na beda yimfimfim. Wow. Ni pe fra ya pa die menim. Mempa yaw. Apart from yaw. So bia me pen. So de na ni afi. Mate. Owa ma kuma to yem. Obeti en kan. Mate daddy. Okay. That's it.
Hey, sports for ba. Ya braso. Masa be transi. Be transi. Transi. Oh, oba type be na pay. Catch me. Sompa 93.1. Was there me hiani obia. Then so make kan wo ye ho se wo kwadwene ho no. Say me be dwene ho ansa. Okay. I mean me de me hiani obia be obe respect me. Oba obebu me. Say o ye kokos wo tuntum o. Ha mon kama ntum wo ho. Ma bi sa masem. Mon frɛ yi mama me. Mon frɛ yi mama me. Eti what's it? But the hands all very respect me. I'm found in the park crowd. Sir, I the hands so ye tintin, so ye tia, so ye kokos, so ye de. Respect me here. Wow. No one am here. Obia on a choice. Yeah. Ba woni bi de. Oh me obi. Obi. Hey, what kind of cray? Cramo transe. Cramo transe. That don't have a chance at time so. Cramo transe. Cramo akwaba. Me Joseph. I'd say. Nyakopa do. But o ba type of ben ape. Me pe oba. OGD. OGD. GD no say. Sa ho kire mu kura. Oba bi OGD bia. Ahun kire mu. Bibia no obegina am. Wow. Enfan so ye kokko, enfan so ye tutu. Na o obi de. Still searching. Hey, say that we try answer na wo answer no. I was here. One say o si try answer no answer. Eh, na ya we de wa ha. O ya kan we de wa ha. Crash pie. Yima. So what Yima so one report to them ha. Menim kwa me do be fa so. Oyima. Yeah. Oyima say na your mommy birthday oh. Bacha wish no man what. Bacha you. Aha. Na bacha won so be my type be na pay. On one at in channel. Hey. Some me say Tiamra. Bacha ya no cray. No grow. Maza. Hey. Maza sabi we you better walk on my me pacho say Mr. Jeff ni o man ni odubu achi se mutia. E de no anya kumi o boss. Nyankopon ya adom a o chena. O mo lete beba. Hey. Da bi ona de chesa I said o felu bi I said. Chensem wi o. Ai na me trem no. What's Chensem wi. That be because no be na o no. What disclose that anya we. Okay. Enti say wan kana sem ye kro benya problem ofie. Me wo okay. Me kasa cry you o enti man pa me ho asem pa jo. Ano. Mate. Oyma. Boss. Auntie, onzo e. Oh, me pe be ma obedo me. Sa. Yeah, ba me wo bi dada. Nezeni. Eni na biem ka ho anka be boa me. Hey. Nya be fo a. Na go hwema yibi. Ma hwema yibi. Yemi umpna. Akititi oh. I was have woman sorry not sport on meto aso. Hey, Zawo. We watch out number is 024480 9641 024480 9641. A WhatsApp number. Pacho, what you chow picture? No why your voice within 1 minute. Aka home. Your friend me say. Na waka ho asem e de atoso. Yamfa sadaka say emfama mizo any 5G. Ena extra comfort. Omo ena soya sen ema ye di show yi e de ebra obidin e de Tofiakwa Nyankopon ya adoma ye be san so ahia biem. Meda Johnson ase ono minister IBJ ono ena produce show yi hye no nso ote akosi ajewa kode boaten kana na yawo ene yima ene aki ene boayen e wo Facebook ene YouTube me ba cho makrao